ơi.
proses pengambilan video pertama Kang Usnil, Kang Didi, Kang Yayan, Mamang saha ngaranna Mang? Ngaranna saha? Mang Wasori. Oke. Lokasi di sisi Ciraja, Bang Bayang Kompas. Nah, tukang edit profesional. Oke deh guys. Wih, mantap. Ya yang diambil kamera lah ya. Behind the scene ya mah. Behind the scene ya. Ada Mas Yayan Rianto. Kayaknya orang ngerek nyopot si Husni. Andok dia heula. Cukup. Ini sih mangke Oke, katur nuhun.